have a big problem with sports infrastructure. Rirare igongona ria muthia ria kambuni yao igithia ya Sportpesa ria gutuga athaki aria marekite wega makiria kimera kihituku. Ligini ya Sportpesa Premier League nereshejetio ritwa nginyagia Kenya Premier League thutha wa kambuni no kweheria. Gatagati ka ngoga iria irahuranagirwo ni hamwe na ngoga ya murangiri mwega, mugwimi bao woma, muthaki wa bata muno, goalkeeper wa mwaka, kocha mwega, referee gatagati ka ngoga ingĩ nyingĩ. Waliaula Willis from Sportpesa FC. Gikiro-ini kia muthaki wa bata muno kimera kihituku, ngoga ĩno ĩrayũkirio ni muthaki wa kirabu gia Zoo FC Michael Madoya, ikibaibio ni ngoga ya muthaki mwega makiria wa gatagati, muthaki mwithi makiria, ũndũ na ngoga ya muthaki ũrĩa ũrarĩ na mitugo mĩega kiharo-ini kimera kihituku. Ningependa sana nione Zoo ikibeba hii ligi just the same way nimebeba hizi trophies, because unajua last year it was our first time in the league and objet wazikuwa juu sana because tulisema wacha tuone KPL, at least tujue KPL inakuagaje. Gikiro-ini gia kocha mwega makiria kimera kihituku, ngoga ĩno ĩrayũkirio ni kocha wa kirabu gia Kariobangi Sharks William Muluya, ngoga ya timu njega makiria ĩkĩyũkio ni kirabu gia Sofapaka thenge ya kurikia pointi 19 thutha wa njorua cia kimera kihituku Gor Mahia. Tulianza kwa msuko ukiangalia mechi za kwanza tulipoteza sana na ikasemekana pia labda tungeweza kustahimili mashindano, lakini kuelekea mwishowe wachezaji walitia bidii haswa zaidi. Ahotani angĩ marari Masud Juma akihota ngoga ya Golden Boot, Patrick Matasi gikiro-ini kia Golden Glove ta kipa mwega, George Owino wa kirabu kia Mathare United akiyukia ngoga ya murangiri mwega makiria wa kimera kihituku. Okay, kwa sasa bado niko na Rangers. Ilikuwa nitoke kidogo lakini kwa ajili ya usafiri mambo ya visa kuna ileta shida kidogo. So imesongeshwa kidogo. Mwena-ini wake munene wa kambuni ya Sportpesa Captain Ronald Karauri ni orete thirikari yoerere kuma haria maratigiriire na gutwarithia mathako na mbere, akiuga no marathie na mbere na kwaraniria gutigirira ati ndugamano ino ni ateithurano. Hopefully by the end of this month we might find a way forward, because for us I wouldn't want to leave things halfway. We've developed a lot football in Kenya, especially with the league. So for me to hand over to another sponsor is a very painful thing to do. So we hopefully will get out of this stalemate and we sort out the issue. Gukiri uguo ngoga cia mwaka uyu gutiri muthaki ona umwe wa kirabu kia Gor Mahia aria nio njorua cia kimera kihituku urayukirie ngoga thiini wa igongona riri. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo mwihaki wa Ndogo.